Vojvode Vuka. Evo ga. On je bio pješadijski potpukovnik, znači rođen je u Sjenici. Vidite, negdje se navodi 1880, negdje, a sad češće se navodi 1881. Poginuo je na Duniškom visu 29. novembra 1916. On je sahranjen 2. decembra 1916. U Solunu na Zdekiliku, a 23. godine su njegovi posmrtni ostaci prenijeti ovdje u porodičnu grobnicu, gdje on tu počiva sa suprugom Jelisavetom, sa kojom se oženio 3. maja 1914. u Sabornoj crkvi u Beogradu, a 21. aprila 1916. godine rođena mu je kćerka Jedinica Slobodanka, koju on, nažalost, nije uspio da vidi. Majka mog oca, moja baba i tetka Stana su dve rođene sestre. Tetka Stana, majka Vojvode Vuka. Znači, on meni dođe kao deda stric, ili kako bi to rekao. Znači, brat mog oca, tetka. A ima to nekih interesantnih stvari, na primjer, kad su oni prešli, on je bio mali, još nije pošao ni u školu, kad su prešli iz Sjenice u Kragujevac i onda kad je pošao u školu, onda su deca doznala da je on došao iz Sjenice, u stvari iz Turske. I onda su ga zvali Voja Ture, a on, kako je već tako mali bio, to mi otac pričao, kako je bio onako vrlo opasan i onda se tukao s decom, šta vi meni Ture i tako, ja sam Srbin i tako da to je jedan detalj interesantan. A inače, ono što je možda najvažnije, jedna od najvažnijih stvari, to je razgovor Vojvode Vuka i Aleksandra pred ono veče pred juriš na Kajmakčalan i Aleksandar je njemu naredio da se svojim odredom, Vuk je jedno vreme imao 5000 dobrovoljaca koji to govorili su ljudi da oni više vrede nego cela srpska armija neka. Jer su oni bili spremni da ginu, znači da to su bili Crnogorci, Hercegovci, Šumadinci, Makedonije, Srbi i tako dalje. I onda je Aleksandar njega pozvao telefonom i rekao sutra u ranu zoru, juriš na Kajmakčalan i Vuk je rekao, obratio mu se kao vaše visočanstvo, da vi možda ne znate kako je Kajmakčalan, da su to nisu obični bunkeri, to su stene koje su neosvojive, to su Mitraljevska gnezda i tako dalje. I ja ne želim da moje div junake, kako je posle rekao i sam Aleksandar napisao na grobnici gore, da mi svi poginu, jer to su najveći junaci i najveći rodoljubi, ali Aleksandar je insistirao i naredio mu da, i onda je maltene kažu da je besno, oni koji su bili pored njega, da je besno zalupio slušalicu i postupio po naređenju, ali onda je od tih 5000 dobrovoljaca ostalo samo oko 500 i posle manje broj na 400. Sad to što kažu da je u mojoj porodici je tako mišljenje da zvanično se vodi, kao što je doktor Kostić naveo, da je on pogođen od nekog Bugarina tačno u srce. I onda su iz magle, iza tih stena su ga doneli pred doktora Kostića, uvijenog u šatorsko krilo i kažu da su ti junaci koji ne bi da mu seče ruku, nogu, ne bi plako, da su oni ridali u stvari kad su videli da je njihov komandant Vojvoda Vuk poginuo i stavili su ga ispred njega, tako da ima i fotografija to kad su otvorili to šatorsko krilo. I onda, kažem, postoji u mojoj porodici mišljenje da nije on poginuo od bugarskog metka, nego da ga je neko sa leđa ubio. Pa ja onda pravim neku paralelu, kao što kažu i za Savu Kovačevića, da je poginuo, da ga je neko ubio sa leđa. Znači, i u Prvom i u Drugom ratu je bila politika, jer to je logično, dve stvari. Prvo što je Vojvoda Vuk je završio klasu zajedno sa Apisom, a Apis je posle žrtvovan zbog Austrijanaca 1917. I da je on zbog toga prvo, a drugo što se
Aleksandar plašio takih ljudi kao što je bio Vojvoda Vuk, koji je bio mnogo omiljen među vojnicima, oficirima, pa čak i u narodu. I da, eto, da to se nekako slaže sve to njegova pogibija, pa možda i to potvrda da on je sahranjen tamo, pa onda prenesen na groblje Zentilnik i tek kasnije su njegovi, znači ne zvanično, nego njegovi, ti malobrojni četnici, su ga prebacili ovde na groblje i podigli mu spomenik. Znači nije mu država podigla, nisu mu Karađorđevi podigli onaj jedan od najvećih spomenika u Beogradu, nego su to sakupili novac, ti malobrojni njegovi četnici koji su ostali, pogotovo onaj Jelić koji je napisao i divnu knjigu i onu pesmu Klonu ruka u Vojvode Vuka, Raduj se Bugario i tako dalje. Septembra je počela artiljerijska priprema za proboj Solunskog fronta koja je trajala 24 sata, do tada neviđeno. Solunski front na dužini od 450 km, a nalazilo se 180.000 francuskih vojnika, 150.000 srpskih vojnika, 120.000 britanskih vojnika, 42.000 grčkih vojnika i ostali. Sad, znate ono kad kažu da kasnije nije mogla, francuska konjica nije stizala srpsku pješadiju koliko se išlo, kako su već stizali, tako da su od proboja, a onda proboj je počeo 15. septembra ujutru, lozinka proboja je bio nož na pušku naprijed u otadžbinu.